In Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle against not flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of this world, spiritual wickedness in the high places. So prayer is the key. Prayer is the master key. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Oh. Nesata na lavugia minha mão ouviu mica voou me dobe tudo da Chico Yesu de minha paz. Mi tobe da yes, ele minha paz arabe. Jesus, ele minha paz arabe. Anico parada. Jesus, ele minha paz arabe. Nous me bien pour le pète de mais Yesu le mia pa oh shadagabara mi topeda Yesu mia pa mi topeda Yesu ele mia pasado la beia e minha chão hatufuto oji oh ia e minha chão hatufuto oji ia e minha chão hey hatu acheto oji oh ye mia cho atufuto be toda enye mia papa onu be toda enye mia papa onu Chetawo mamiwo televetuoji ya ye miacho hadu futo oji ya ye miacho adu yo mechichiwo akedadachi oh ya ye miacho hadu hey, ye miancho, adu yo mechichiwo, ha wo, oh tolele wochi, ya ye miancho, adu futo wochi, ya ole kapara no sidia dalabada, adu futo wochi. Ye miancho ameton foi que me cellula et
te wona nu kede nu sia nu me ke tomle la enu kene hiana nye bedodora sister tok da brother tok da aye me kale chino be le bedodora me la Yehowa awon we no godo enu ka mo kuna be o mate tout le mola no le tok da o le plia nu sia ade o to le me le Yesu ben come le Yesu ben come Dolelea, Fubeya, Yatuameya, Vimachimachia, Tomakomakoya, Mechibena, Natubeda, Nefotikanya, Nabe Chataike la Menola, Adumri, you speak in the Holy Ghost, Ileka Parano Santa Bakataka, and when you begin to speak in the Holy Ghost, le tok bedaliela Yehowa adepe dolao wawa paleluna le Yesu ben come me kalechibe Yehowa le wa pana otavo eko le tok le kudo haya Yehowa le wa pana ovo le Yesu ben come ever me now le Yesu ben come oira